از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه‌ی خورمدیار. خورمدیار инсон бо табиат робитаи зич дорад. табиати тоҷикистон хеле зебову назаррабо буда биҳишти рӯи заминро мемонад ва зебогии онро солҳо васф намоем ҳам кам аст. салому дуруди бепоён нисоратон бошад, шунавандагони гиромӣ. барномаи навбатии хуррамдиёр аз пешниҳодатон аз радиои тоҷикистон. ин барнома низ ба як макони зебову дилрабои аҷдодиамон сафар хоҳем кард. мо ин навбат ба ноҳияи Ёвон меравем, ки бо таърихи қадим, табиати рангин ва маконҳои ҷолибу диданиаш машҳур аст. бо мо ҳамраҳ бошед то аз зебогии водиҳои ин хуррамдиёр ошно шавед. дар саҳифаи аввали барнома мехоҳем чанд далел ва ё ҷолибияти назаррасро ба самъатон расонем. бахши чанд далел. ноҳияи Ёвон дар қисми марказии тоҷикистон дар шимоли водии Вахш воқеъ гардидааст. дар фаҳмиши ҳозираи мардум маънои калимаи Ёвон ифодакунандаи беобӣ, дашти камобро дорад. майдони умумии ин ноҳия 976 аз 10 километри квадратӣ аст. барои фароғати сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва мардуми ноҳия ҳамарӯза 3 боғи фарҳангӣ ғалаба, фароғат ва бобоҷон ғафуров хизмат мерасонанд. ноҳия ба воситаи нақби обгузари дарозиаш 7.5 километр аз дарёи Вахш обёрӣ мегардад, ки чунин таҷрибаи обёрӣ дар кишвар хеле камназир аст. дар ноҳияи Ёвон 2 мавзеъи хизматрасонии фарҳангӣ аз қабили қасри фарҳанг дорои 450 ҷойи нишаст, кохи синамои Наврӯз дорои 600 ҷойи нишаст ва дар назди 9 ҷамоатҳои шаҳраку деҳот 6 кохи фарҳанг ва 5 хонаи маданият, китобхонаи марказӣ ва китобхонаи бачагона ҷойгир шудааст. бахши дар ҳавои диёр. тоҷикистонро дигар давлатҳо ҳамчун давлати соҳиб истиқлолу ҳуқуқбунёду демократӣ шинохтанд ва бо он робитаҳои дипломатӣ барқарор намуданд. ноҳияи Ёвон низ аз ҷумлаи мавзеъҳоест, ки намунаи барҷастаи таъриху фарҳанги тоҷикро дар худ дорад. ноҳия дар байни 2 қаторкӯҳ Боботоғу Қаратоғ ҷойгир буда иқлими ба худ хосу дилкаш дорад. ноҳия ба воситаи нақби обгузари дарозиаш 7.5 километр аз дарёи Вахш обёрӣ мегардад, ки инчунин таҷрибаи обёрӣ дар кишвар хеле камназир аст. дар баробари ин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон барои рушди соҳаи сайёҳӣ ҳама кӯшишҳоро анҷом медиҳанд. хиёбонҳои марказии ноҳияи Ёвон бо гулу буттаҳо ороиш ёфта, ҳар як меҳмони дохиливу хориҷиро ба худ мафтун менамояд. бахши домони гулфишон. Ёвон яке аз ноҳияҳои идории вилояти Хатлон аст ва дар бахши марказии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дорад. ин ноҳия 11 июни соли 1934 дар бахше аз вилояти Сталинобод дар ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон таъсис ёфтааст. дар фарҳангномаҳо мафҳуми Ёвонро гуногун шарҳ медиҳанд. яке маънои ин калима биёбон мебошад, ки ишора ба ҳамвории замини он аст. ноҳияи Ёвон 976 аз 10 километри квадратӣ буда дар дараи руди Вахш ҷой дорад. дар шимол бо ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Ваҳдат аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
در شرق با ناحیه‌های نورک و دنقره، در غرب و جنوب با ناحیه‌های خراسان و جامی. از ناحیه‌های ولایت خطلون همسایه است. اصلاً این منطقه ناحیه اگراری بوده، ساکنانش به ساحه‌های کشاورزی و چارواداری شغل می‌ورزند. اقلیم ناحیه سوبتروپیکی خشک، تابستان گرم و زمستان معتدل میباشد. در دشت‌ها و رستنی‌های بیابانی، ینتاق، شوره، جاروبک، یشان و غیره میرویند. بر اساس قانون تقسیمات کشور، ناحیه یوون 2 شهرک و 9 جماعت دارد. صنعت ناحیه یوون نیز سال تا سال رشد میکند. در ناحیه از سال 1966 ساختمان کلانترین در آسیای میانه، زواد الکتروشیمیایی یوون آغاز یافته، کمپلکس یکمی آن ماه دکبر سال 1978 محصولات اولین را استحصال کرده بود. در دوره استقلال دولتی در ناحیه یوون ساختمانچیان در هر گوشه و کنار ناحیه بیش از 500 انشاءات گوناگون تعیینات بنیاد نمودند. ناحیه در بین 2 قطار کوه باباتاغ و قره‌طاغ جایگیر بوده، اقلیمی به خود خاص و دلکش دارد. از قدیم تا به امروز در ناحیه یوون هنرمندان چیره‌دست و مشهور فعالیت نموده، هنرهای آنها از دست به دست و از نسل به نسل آمده رسیدند. در ناحیه هنرهای گوناگون قدیمه و معاصر از قبیل سوزندوزی، قالین‌بافی، نمدبافی، زردوزی، شیرازدوزی، طبق تراشی، دوریدگری، آهنگری، زرگری و غیره مشغول می باشند. ترمینال مسافربری ناحیه باشد به تمام سمت‌های داخلی ناحیه و جمهوری با بهترین شرایط و نرخ‌های مساعد خدمت می‌رسانند. در ناحیه 3 بازار دائمی از جمله مهرگان، تجارت، انصار و 5 بازارهای یک وقتینه، گنج دهقان، شورچه بازار، پنجشنبه بازار، مال بازار و برکت یوون در جماعت‌های دوردستی ناحیه و مردم خدمت می‌رسانند. شنوندگان گرامی، اینجا برنامه خورمدیور دایر به امکانیت‌های سیاحی ناحیه یوون به آخر می‌رسد. در برنامه‌های دیگر باز با یک سفر جالب مهمان کاشانه‌های شما خواهیم شد. در تهیه برنامه امروزه سهم داشتیم محرر و راوی من گنجینه رجبزاده، کارگردانی برنامه جمعخانی مراد. تا سیاحت‌های بعدی سربلند و خانه آباد و شاد بمانید. خیر.